Turabasuhuje cyane tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Izi ni inyamaswa ziri muri pariki y'ubukerarugendo y'Akagera, aho umuyobozi wungirije atangaza ko ari inyamaswa zirinzwe cyane kurusha izindi hano mu Rwanda. Kubera iki zirinzwe cyane kurusha izindi? Kubera ko arizo nyamaswa zitaweho ku buryo zifite abarinzi bihariye kurusha izindi nyamaswa. Nta handi rero wabikura, kanda subscribe kuri YouTube channel yacu ni The Garden 250, tukugezaho ibiganiro byiza kandi biryoshye. Kuko twari tubivuze, izi nyamaswa ni inyamaswa ziri muri pariki y'Akagera, aho abarinzi bazo bihariye. Kubera iki rero bihariye? Mbere y'uko tugaruka kuri iyi ngingo, reka tubanze tuvuge ku moko y'inkura ndetse n'uburyo zageze mu Rwanda. Inkura zirimo amoko abiri, hari inkura z'umweru hakaba n'inkura z'umukara. Inkura zagejejwe mu Rwanda bwa mbere mu 2017 ubwo hazanwaga inkura z'umukara. Hashize imyaka ibiri, turavuga mu 2019, hazanywe izindi nkura z'umukara, izo ngizo zikomeza kurerwa. Mu mwaka wa 2021 hazanywe inkura zisaga 30 z'umweru, izo zose zakuwe mu gihugu cy'Afurika y'Epfo. Kuko tubikesha ikinyamakuru Igihe, inkuru cyanditse ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu 2023, cyavuze ko muri Afurika y'Epfo byibura, kugira ngo wumve uburyo urwego rw'izi nkura zihigwamo cyane, yavuze ko byibura muri Afurika y'Epfo ku munsi hicwa inkura 3. Bishatse kuvuga ko mu kwezi kw'iminsi 30 haba hishwe inkura zisaga 90. Ubwo ugatekereza ku mwaka haba hishwe inkura zingana gutya. Ba rushimusi bashimuta izi nyamaswa usanga kenshi bafite imbunda, indege ndetse n'ibindi bikoresho byihariye bibafasha guhiga izi nyamaswa, kubera ko baterwa inkunga n'abavuzi gakondo. Abavuzi gakondo bamaze iki izi nyamaswa? Ba rushimusi bavuga ko aya mahembe y'izi nyamaswa ari ubucuruzi bukomeye cyane mu bihugu bya Aziya ndetse no mu bihugu by'Abarabu, cyane cyane ariko muri Aziya. Ba rushimusi bakomeza bavuga ko abavuzi gakondo muri ibyo bihugu bya Aziya bafata aya mahembe y'izi nyamaswa bakayasyamo agafu, maze aka gafu kakifashishwa mu buvuzi butandukanye. Bakomeza bavuga ko aka gafu wagakoresheje adacika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Abandi bakavuga ko aka gafu kongera ubugabo ku bagabo. Ibi rero bigatuma izi nyamaswa zihigwa cyane n'abavuzi gakondo mu bihugu bya Aziya, kugira ngo bakoremo iyi miti bahereza abagabo, kugira ngo nabo babashe gutera akabariro kandi bongere n'ubugabo. Ikindi wabasha kumenya ku ihembe ry'iyi nyamaswa cyangwa se ihembe ry'inkura, ni uko iri hembe rimeze nk'urwara. Iyo uriciye cyangwa se iyo urikase, igihe kiragera rikongera rikamera. Bishatse kuvuga ko ukase amahembe y'izi nkura utayishe, igihe kiragera iri hembe ryayo rikongera rikamera. Ni nka kwa kundi ukaturwara, wamara ukaturwara rukazongera rugakura. Ni nako n'iyi nyamaswa imeze. Umuyobozi wungirije wa pariki y'Akagera akomeza avuga ko izi nyamaswa ziri muri pariki y'Akagera zifite abarinzi bihariye, aribo bitwa ngo ni Rhino Trackers. Rhino Trackers bakora iki cyihariye kuri izi nyamaswa? Akomeza agira ati, dufite abarinda ishyamba muri rusange, ariko ku nkura zo hiyongeraho abazirinda twita Rhino Trackers. Abo barabyuka, ikoranabuhanga ryabo bakaritunganya, ubundi bakajya kuzikurikirana. Bareba niba izari zihari ari nazo zihari uwo munsi, bakareba niba ntayavutse, bakanareba niba ntacyo zatakaje ku mubiri. Ahangaha yashaka kuvuga nimba nta nimwe yatakaje ihembe ryayo. Ikindi, bareba imico yazo, niba nta kibazo, ubundi ayo makuru bakayohereza. Buri wese afotora inkura yabonye. Karinganire yavuze ko hari icyumba cy'ikoranabuhanga kirimo abandi bakozi bashinzwe guhanahana amakuru n'abandi begereye inkura, ku buryo iyo hari yagize ikibazo ihita yitabwaho ako kanya. Ahangaha bashobora kureba, basanga amakuru wa mukozi wegereye inkura yatanze adahagije, bakamusaba kongera kuyegera, bakareba neza uko imeze kugira ngo ibashe kwitabwaho neza. Umuyobozi yavuze ko kandi kuva inkura yagera mu Rwanda muri pariki y'Akagera byongereye ba mukerarugendo, kuko bidakunze kuboneka mu zindi pariki. Iyo basuye iyi pariki bazibonye usanga bibashimishije cyane. Inkura ni inyamaswa ya gatatu nini nyuma y'inzovu n'imvubu. Ihembe ryayo rikunze gushakishwa cyane, riba rimeze nk'urwara, kuko iyo uciyeho ryongera
rikamera. Imibare y'inkura ziri mu Rwanda ntabwo ikunda gutangazwa, igirwa ubwiru mu rwego rwo kugira ngo zirusheho gucungirwa umutekano. Gusa akomeza atangaza ko inkura ari inyamaswa iri kororoka neza mu Rwanda ku buryo bitekerezwa ko ishobora kuzaba inyamaswa ibayeho neza kandi ikaba ibarizwa mu Rwanda kurusha andi mapariki yose ari ku isi. Iyi ni The Garden 250 ikugezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Tubure ukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kumenya ibiganiro byinshi byacu bitandukanye. Turasubira, ukande share, ukande subscribe, ukande utange na comment, ndetse utubwire n'indi nyamaswa wifuza kumenyaho byinshi bitandukanye. Turahari kugira ngo ibyo byose tubikugezeho. Ciao ciao, naho utaha.